Ia sin tanduk diri pelunggu tiang sami berkah hatun dek paicen Allah Ta'ala. Ia sin tanduk tanda diri tiang pelunggu sami senamian berkah napinde umur irup dijanin Allah Subhanahu wa Ta'ala langan sak telu. Pertama Nabi ia pengandikan ulama kasiratun la tusraf, kasiratun la tusraf. Lamun dijanin kelebihan rizki, lamun arak kelebihan paicen nenek kojok yang pelunggu sami senamian la tusraf. Dan tuah doang berde sifat sakaparan adan sifat nyedae napingkenan nyedae dah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyana wa ja'alana minar rasyidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin, Sayyidina wa maulana Muhammadin, Sayyidina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi'ulumihi fid daraini amin. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtalihimullahu bisalasi baliyatin ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim wathaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima wathalisatu yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sekali malik dawak dengan bersyukur jurut tifa Allah Ta'ala dengan sarang-sarang ucapan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Si kedua selawat sarang salam ndabugang ngaturang julu endah malik le arfan nabi pelunggut yang sami yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia sampun le onek berulang-ulang kali, bahkan dia buat tracking kalian si kuat tengiring ucapin kalimat selawat le arfan desida Rasul lagu insyaallah ia tanda bukti satatu jatin yang pelungguh nyatang diri sakangen Nabi cinta desida Rasul yakni langan luwe tak ngiring ucapin kalimat
selawat dan salam sanjung-sanjungan le arfan desidana Nabi. Awan ni ketidak salah dewek mangkin ya tangiring na malik paus kalimat selawat. Mudah-mudahan ia gamak langan tekican ia jari magnit, ia jari perapat dari tiang pelunggu hadat searo gamak pulih sempat nggih mencunduk ataupun berziarah kulit jok makam Nabi pelunggu tiang sami, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, laki bini sedek muliakan kali hormati, maratur dewek si baru dua tengiring harap kendal dalam kesempatan pengiringan dewek si makin niki. Mudah-mudahan pertama berkat sak ngiring rauh hadir kumpul lek majlis taklim dua niki, ia gamak langan berumbu ilmu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bega sampun pulih oleh onek pengandika oleh Daniel Mukarram Tuan Guru pimpinan pondok pesantren majlis taklim saarak lek tahun niki. Memangkin dewek tak alurade endah ya sampai pengajian lanjutan pengandikan beliau si baru dan tentunya insyaallah seberat nanti dia belo sampai jam 6:30 okey. Goyang tangit tahan jamaah bini. Tahan dalil sampai 6:30. Pelungguh dah tahan bu menang dah tiang tangulik berjulu ya. Secukupnya insyaallah. Dan si kedua nan ia langan belik-belik harap kendal, mudah-mudahan le pengiringan si makin niki ada ia langan berombok barokah. Amin ya rabbal. Napi maknan barokah. Maknan barokah niki jamaah bini, maknan barokah niki jamaah laki aden sayan berombok kesolahan pelunggu tiang sami Islamian, sayan berombok ruan ketaatan pelunggu tiang sami Islamian, sayan berombok ruan kerapat pelunggu tiang sami Islamian, bahkan aden sayan berombok ruan kecintaan ketunah kangen tiang pelunggu baik kepada Allah maupun kulit jok Nabi tiang pelunggu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayun dirup barokah jamaah bini, ia saperlu tengiring sarang sami tunas, ia saperlu tengiring sarang sami kendal harapan aden sa irup pelunggu tiang sami aden tekican jari irup sak barokah. Lamun umur barokah dakak jakunte umur telagu luian nggih, umur tetiang pelunggu sami niki tekadu kawih jari ibadah ketimbang tek ngiring kadu kawih jari site boya isin badok doang. Ampura ini isin badok katur tiang nggih, ara istilah ibadah, ara istilah ibadok tiang. Dalam artian jamaah bini laki Islamian, pengandikan ulama tasawuf nggih, arah telu tandan barokah umur irup manusia. Arah pira jamaah bini? Ia jadi perunggu ilmu sak baru ya. Ia setanda tanduk diri pelunggu tiang sami berkah aton dek paicen Allah Ta'ala. Ia setanduk tanda diri tiang pelunggu sami Islamian berkah napinde umur irup ticanin Allah Subhanahu wa Ta'ala langan sak telu. Pertama napi ia pengandikan ulama kasiratun la tusraf, kasiratun la tusraf. Lamun ticanin kelebihan rezeki, lamun arak kelebihan paicen nenek kejok tiang pelunggu sami Islamian nggih, la tusraf. Dia tuah doang berdua sifat sataparan aran sifatnya dae
Napi kena nyeda-eda. Napi kena nyeda-eda. Sakenen nyeda-eda niki deng keruan dot kadu kawihan. Tekican tau umur irup si Allah Subhanahu wa taala ini doa sakenakan adot kadu kawih lumbar ngaji bejok tahun niki. Lain-lain doa dot sak kadu kawih ande. Demen wayan teh ngaji setengah telu ke jam telu tanggi samula jadon berangkat jok majelis taklim doi saarak le tahun niki. Lagu dene ngarak pengajian jam telu. Bu narak malik pengantin datang jam telu kira-kira bed lembar jamaah bini. Dan jujur mesilah kira-kira ambil ada lumbar. Anda lepas teluan saniket ya, deket gedeng sanak yang niki. Arah pengantin lebat, bu pelungguh dah datang oleh timur, ada lumbar ngaji dia driki kira-kira ada los belok kanan atau ada menang juluk moya. Dia bani jawab si jamaah bini nggih. Insyaallah moya anda juluk nggih. Sampai jam pira anda moya? Insyaallah sampai jam 5:30. Ada lumbar ngaji payu de burung dia. Tandan umur irup kurang barokah. Tandan paicen Allah Taala niki den barokah li tiang pelungguh. Lagu lamun tandan barokah berembe-rembe kesenang dengan moya, berembe-rembe keluek kancing dengan lepapa kecimol ja. Sila deboye bayi napi saya deboye basen pelungguh tiang sami senamian aku jak kelalu ngaji julu tiang jetang berangkat jong majlis taklim julu nggih si kanden barokah umur irup tekican si Allah Taala dek kayun dek mele doang ya seda eda bun sak sempat masih laun lema haram masih jua masih narak jelo Senen muri ia basen jamaah bini kedong satu belot badai det kecimol julu marak nikah Senen sanane kawin kadi moya julu ya basen nggih. Ia prinsip sasalah. Ia prinsip sande kena nggih. Sikandar lamut sedang edang umur, sedang edang ruan paicen desida Allah Taala. Ia tandan paicen Allah Taala kurang barokah let yang pelungguh sami senamian. Lamut tekican nggih harta benda sila da pikiran ngejun sedek deman manfaatan kadu kawin. Dalam artian jamaah bini laki senamian berbicara dalam hidup di kehidupan pelungguh tiang sami si makin niki salah sopo saya tengiring perlu sarang sami tuntut pita boya adalah ada setekican barokah kendek seda eda kendek doang ya semele-mele kendek doang ya pabur-abur cara bahasa dewek ni kedayan dan nggih taruh di berdua misal gelang ngarak 20 ke 10 lek kanan 10 lek kiri seng srong sreng song sreng dan lain sebagainya nggih lamun bau je sila secukupnya sampunan teh sampai ya ia sebab syarat tiak ngiring pelungguh tiang sami senamian nggih ia berua sombong ia berua takabur ia berua kadu kawih dengan semena-mena ataupun ya napi lagi tiak pekari ari ataupun kesia ia run paice nikmat sak datang oleh desida Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tekican ilmu pira jaga sapulih dari majlis-majlis pengajian aden sak barokah ilmu niki sintong tak amalang napi sapulih dah napi sak mau dah napi sak tangkep dah napi sak tampi pelungguh sami senamian le majlis taklim doi syarat niki khusus dawak tengiring sarang sami berazam berniat berangan bercita-cita tengiring sarang sami amalan insyaallah. Salah sopok pengandikan beliau lamun tawuduk kendek girang babur-abur entet kaduai. Ia pun ia pengandikan piran nggih. Dakat sang saya ndek hadir lagu nggih. Bitang ikuti masih beliau ya. Si kandan nggih dewek ngonek tang masih berhubungan dari sambung silaturahim sareng pimpinan pondok saarak le taun iki nggih. Tentunya insyaallah banyak ilmu dari pengalaman sak dewek nggih mau masih le beliau nggih tengiring sareng sami amalan kendit lamun terbuka keran jeding but sembih sekali nggih akibatnya sedede ian babur-abur rai sugun berarti nggih tiang pelungguh sami terhitung nggih kasiratun la tusrab
Lentas sak tekican air luwe lagu bih paburabur bih seda-edaan bih kesia-ia basen tiang pelunggu sami senamian ia tandan kurang barokah paijen Allah Ta'ala tipat tiang pelunggu sami senamian. Lagu lamun tahu dengan sekedik nggih sintong keperluan sintong kebutuhan insyaallah nika ia tandan barokah. Mudah-mudahan tican barokah si Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lamun harap paice kendek sembih lalok nggih kendek sedang edang dedek doang kesia-iaan ia tandan barokah sak pertama kasiratun la tusrab. Sak keduanan si tandai paicen Allah Ta'ala barokah tipat dewek yang pelunggu sami senamian qalilatun la tungqas. Nabi sak keduan qalilatun la tungqas. Nabi maknanan Nabi maksud lamut dalam kekurangan lamut kenyang kelalok susah lamut kenyang kelalok dai coba si coba kekurangan kemiskinan kepakiran dan lain sebagainya la tungqas dek cara girang ngerumun dek cara girang salahang Allah Ta'ala dek cara merasa kekurangan tetap tedang merasa cukup ruan Nabi rasa terima paice datang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku kira-kira jamah bini jamah bini ya. Lamun da bebati bercerita nak pindek dah lamun da rugi bercerita nak pindek dah mbe da menan da bercerita waktu da rugi dit waktu da beruntung. Biasa sifat jamah bini jamaah laki tiang pelunggu sami senamian sajari manusia kebiasaan je papah untung jadi milih bayi bercerita-cerita darab dia kata berdekepeng lagu papah susah je selapu lain bercerita lamut girang cerita angadik entet kekurangan girang cerita diri entet sa berdua sifat kelemahan niki tandan kurang barokah dikican si Allah Ta'ala ruan paice tipat tiang pelunggu sami senamian kendek girang bercerita jamah bini sampunan girang bercerita jamah laki papah sadai penyusah lagu tot tependikayang tersuruh sara nggih terperintah bercerita bebarak tatkala sadai kesenangan tatkala sak terima nikmat tatkala sak untung tatkala sak berduit napi abba ati bati papah bati jandek mele bai bercerita jamah bini tanggih la tungkos dendek doang merasa ya ia tandan barokah paicen Allah Ta'ala tatkala tekican kurang paice kurang ruang rezeki dek doang merasa ya kurang dek doang merasa ya dek cukup melainkan pelunggut yang sami hadir tetap merasa cukup lek ruang paice nikmat satu paice yang sida-sida Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah. Kemudian si ketelun tandan barokah bagi dek yang pelungguran paicen Allah Ta'ala satican saat niki adalah syadidatun la tarkul ibadah. Lamun dalam kesusahan, lamun dalam kebingungan, lamun luwe utang nggih. Arek girang berutang jawab bini? Oh, maka derame lalu. Syadidatun la tarkul ibadah. Tatkala tersusah, tatkala terle utang, tatkala pelunggut yang sami kenyang kelalok dai cuba la tarkul ibadah. Ndak doang sekali-kali tinggalang rukuk sujud, ndak doang sekali-kali tinggalang ibadah. Susah ngaji, senang masih hadir tetap ngaji. Kira-kira papa senang ngaji ndak jamah bini? Iya tak perlu hadir aruan lumbar majlis taklim papa sak senang. Susah berembe napi lagi dalam keadaan susah. Napi lagi kenyang kelalu dah coba oleh Allah Ta'ala aruan parak insyaallah penyusah coba pelunggut yang sami ia naru tak angkat ia naru tak petelang ia naru lenyap let yang pelunggu sida-sida Allah Subhanahu wa Ta'ala wasta'inu bis sabri was salah. Pada tunas pertolongan Allah Ta'ala isi dua.
pertama isi sabar, dait sak kedua isi sembahyang, rukuk sujud, luwe ibadah, kereng-kereng ileng ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikandan ia sebab syarat bahagia, ia sebab syarat tenang irup. Hadirin para jamaah bini laki senamian, dek narak lain melainkan kerang-kerang kuat-kuat girang-girang zikir iling ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangka insyaallah pekayunan tiang pelunggu salih onek ni nggih terpesilat teriring nggih zikir julu berhizib julu nggih insyaallah ia sebab syaratnya nyaman, ia sebab syaratnya tenang, ia sebab syaratnya jadi bahagia hati hangat berkat sangiring iling ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha. Ia tak beden pekan dari masjid, lamun majlis taklim ia tak terbeke, ia tak teriring terpesilat luwek-luwek zikir. Lagu lamun lepekan jandara dengan iling ingat zikir tianggi, kecuali belian kandok raun macam set peta boyak nggih goyan tak sempat ya pikiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nggih ia pengandikan desida Nabi, khairul biqa al masjid wa syarrul biqa al aswaq. Sesolah-solah tahu adalah masjid, sesolah-solah tahu adalah majlis pengajian, wa syarrul biqa al aswaq, selengi-lengi tahu taka adalah tu oleh pekan. Lembe pekan. Sangka lamun datang pekan jamaah bini arak girang lumbar pekan. Arak girang lumbar mall. Arak girang lumbar Alfamart. Lamun de lumbar Alfamart, lumbar mall, lumbar pekan tanggih embe dapat juluk gading atau embe dapat juluk cokor atau lain dak ya. Dapat juluk sakiri. Ia juluan tu sengat tak kembek ni. Ia tahu takak sa lengi lamun talumbar nggih yakni pekan tahu saya ngiring nggih napi atur tiang beli jual napi pun jual nggih ia tengah dikamu sementara sebagus-bagus tahu takak marak tahu tang sak ngiring makin niki adalah masjid, musalla, majlis pengajian nggih aula marak tahu dah tang sak ngiring makin niki. Mudah-mudahan ia langat dijanin keberkahan, ia langat dijanin ketenangan, kebahagiaan insyaallah oleh dunia jengker datang akhirat insyaallah. Para pengiringan si makin niki maratur tiang si barun ia langat tek ngiring tunas keberkahan. Ia tunas berkah segala-gala run paice sa datang oleh desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih pengiringan si makin niki yakni ngiring tolek majlis ilmu, majlis ta'lim, majlis sangiring saling nasihat. Ia tu satu pendidikan yang kuat-kuat saling peringat. Dia tu paling mustajab dengan saling peringat nasihat. Dek narak lain oleh majlis pengajian. Marata datang sak ngiring dalam kesempatan si makin niki. Alhamdulillah. Nabi tetap pendidikan yang si Nabi. Alaikum bimujalasatil ulama. Araan diri pengandikan desida Nabi. Ada ni girang-girang kerang-kerang gamak mencunduk berdaik ngiring para alim, ngiring para ulama. Alhamdulillah searah majlis taklim tiang pelunggu searah le tahun niki. Ande-ande ni tenarak majlis taklim dua searah le tahun niki nggih. Piran teh pulih ngaji malik ya. Arak bodak, arak Sunda, arak Pancor, arak Anjani lagu wah kejauh tahu dia. Kemancan dek nyampe ni ke butuh biaya beli, butuh kesempatan di waktu sangunek oleh dek nyampe le tahun ni ke. Mulagu arak oleh Mambaul Bayan, arak le tahun niki alhamdulillah. Budining rapat majlis taklim pelunggut yang sami searah le tahun niki alaikum bimujalasatil ulama. Kerang-kerang hadir, kerang-kerang gamak mencunduk, kerang-kerang gamak rapetin dengan alim, dengan ulama. Sikandan Nabi jamaah bini laki senamian pengandikan desida Nabi nggih. Le dalam pengiringan sairing alim ulama nggih tetap mencunduk badai sarang beliau al-mukarram tuan guru searah le tahun niki wastima'i kalamil hukama. Bu aden teindangan
adet perhatian, adet telengokan. Napi bahasa lain dah. Napi bahasa lain dah. Lamun bahasa dektian ni kelendang tengari ja adet tamak telenan. Tamak telan istilah dah. Ampurayan nggih, beda-beda bahasa lagu ya pada kenen sebenar. Tamak telan pengandikan para alim, para ulama. Sampunan dah sekedar dia melungguh melinggih doang. Nggih. Ada tengiring pirangin pengandikan para alim, para ulama sak bepaice pengajian oleh setiap jalur Senin mara pengiringan si mangkin niki. Sikandan Nabi fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita. Sikandan ieu langan ya irupang ate angan manusia samate si Allah Subhanahu wa taala. Langan tet sahadir mecunduk sareng alim ulama girang pirangin pengandikeun tuan guru ieu langan tetep tirupang ruan ate angan tiang pelungguh sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Sangkat dewek yakin pelungguh sami sarau hadir mungkin adalah ialah panjak Allah Ta'ala sak tekican kenyang kilo irup ate angan dah. Amin ya rabbal. Ia tanda dirup ate angan tiang pelungguh niki ngaji rauh le majlis taklim dua niki lagu nggih dakat sarauh-rauh nggih sampai le niki dakat rauh berterus tenjari nyerang ngantok-ngantok dan nggih deng gembe sila sapenting terauh bae. Kerauhan dan niki sak penting sak perlu. Lagu tiang detam tau sak solah non detam tokon are jamaah bini sinduit macam temelinggih ya. Seberang bertelosor. Seberang nyelepuk. Seberang nyelepek ya. Daun dah kembe-kembe besilah sak penting derauh doang le tahun niki. Nenten wah tepiak dari pekayunan si dadenane Al-Mukarram dah. Darah istilah le arpan tuang guru bertelosor baik jamaah bini lagu menengang baik ya. Aren je sakit jengkut nggih. Napi lagi entek linsir ya. Sak penting tahadir pirangin pengandikan alim, pengandikan ulama nggih. Ieu langan tet sangiring ikuti pengandikan para alim, para ulama jamaah bini laki Islamian. Ieu langan ya teirupang ate angan tiang pelungguh si Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Lamun irup ate angan teh, lamun irup pekayunan pelungguh tiang sami Islamian, ialah sak geger girang demen doang tepesila tebeki tetena gawe solah tebeki tetena gawe bagus. Masya Allah. Alhamdulillah. Napi sini irup binuril hikmah, tentunya dengan cahaya ilmu, dengan cahaya dari pengandikan para alim, para ulama, tetap sentuh ate angan pekayunan pelungguh tiang sami setiap saat, setiap Sabtu marak pengiringan dalam kesempatan si makin niki. Kali sekali alhamdulillah. Kama yuhyil ardal mayyita bima'il matar, marak sekadi nggih bumi paer sangone lalu ndek wah tedai isi air hujan maka makan tunai hujan nggih babur-babur air oleh langit nggih langsung menbau idam tanah bumi paer tiang pelungguh si kandan nggih teirupang si Allah taala bumi paer sak kering kerontang setahun-tahun dek wah tedai isi air hujan maka nantu naik hujan langsung irup idap rasa langsung menbau idap perasaan tiang pelungguh marak nikelah ente nek tirupang ate angan manusia sak mati lamun girang hadir lamun tetap rauh oleh majlis pengajian. Nah, alhamdulillah sangka bija-bija je tetap wah hirup pekayunan ate angan. Mudah-mudahan bija-bija ni kita kican jadi bija jari sak soleh-solehan. Amin. Lamun bija mondok baik bini laki nina mama insyaallah ia langan dan kican keberkahan jamaah bini. Amin amin ya rabbal. Purayan ingat tangara sopo cerita yang oleh Damaskus ara sopo dengan jari pengkali kubur aren Abdurrahman nggih.
Abdurrahman. Abdurrahman niki jari penunggung kubur sekaligus ia jari pengkali kubur. Demen atau dinding ngara jangan ninggal dunia. Saya pun juga keluarga jamaah ia baik teparakin paling julun Abdurrahman. Busupuk jelo, assalamualaikum ya Abdurrahman. Waalaikumsalam warahmatullah. Nunasang napiara bahasa Abdurrahman badan parak kancen telu nina tiang enggian puraya netang matur ten anak tiang ninggal dunia wibian muyawanan tang saaru parak datang jak mangkin etang matur le pelungguh buda siapang tiang napiaran liang lahatan da siapang tiang tahun saya kuburan onggih basen dening selesai ta apik tejap tatur nika niki mun lumbar sabidi niki sakaja telu berterus Abdurrahman dening lumbar temui langsung demak sekop demak tambah demak linggis demak sak terpeluang dan nggih berangkat tipak makaman. Bismillahirrahmanirrahim. Baru mulai doang nambah sekali Abdurrahman benolek mambu sak luar biasa aranu kesengih ya. Si harum tanak sak terbukaan tahu dengan sak kuburan niki anak ngisi jamaah bini sak datang belapor onek kelemak masih petang sayan dalam sayan harum sayan dalam sayan sengih pemambuk Abdurrahman dinding piaang liang lahat ada nggih seribat niki dinding tapiaang liang lahat bahkan dapat titok si Allah Taala Abdurrahman seolah-olah kubur sakenya kelalon piaang liang lahat niki si galuh gantar le dalam seberbe kegaluhan segaluh mbe saengkang tau nyeriuang Abdurrahman indah solah nggih masyaallah berkamar-kamar dan sangat indah dipandang mata marak ruan surga ruan lek dalam kubur niki penyeriuk Abdurrahman napi munin mikir Abdurrahman oh berarti manusia saya terkuburang lek tau takak nindik manusia sembarangan pasti manusia pemulia pasti manusia satu pemulia si Allah Subhanahu wa taala. Selesai sak pihak kubur berterus nulek dinding jak galeng-galeng marawayan sak yak lumbar bertukak makin niki nggih galeng-galeng marak kebiasaan tiang pelungguh selesai asar pun tertukak selesai bertukak tanggih berterus dan cara saya aratun bercerita Abdurrahman selesai bertukak bu langsung bubar para jamaah bu ulik termasuk dengan toak nisi jenazah sak baru gati selesai temakamang di tahun nikah lagu marak nu taturatur tejap-jap jamaah senamian dinding seminggu kemudian ia pun datang malik temui sak pada dengan nina dan jamaah bini sak datang parak piranan malik parak kanjen telu assalamualaikum ya Abdurrahman waalaikumsalam warahmatullah nunasang napi arak malik tinggi coba sapiranan minggu julu sajelo Senin ninggal piran anak tiang makin malik mati anak tiang sak kakak si sak piran bahasa innalillahi wa inna ilaihi raji'un bunuh nasang angka iya kayak manah tiang jak malik makin dah siapang tiang malik liang lahat ataupun tahun saya terkuburang anak tasak nomor 2 basen dengan tuak niki onggih sila dinding masalah saya tak terjap marak sekali sak biasa pertama piranan bun lumbar jamaah bini niki dinding lumbar pemulai jauh sekop jauh tambah jauh linggis jauh pacok dan lain sebagainya napirun sak kebutuhan dalam pegawaian saya jadi tukang kali kubur tiang ya bun mulai bismillahirrahmanirrahim bu marah pengalaman sak pertama piranan dinding mulai dan terbuka napiaren tanah tahun saya terkuburang bijen si jamaah bini sak nomor 2 niki pada persis pengalaman sengih masih sayan dalam sayan harum sayan dalam sayan sengih ruan pemambuk dan idap rasen dinding pihak angin yang lahat pun masya Allah si indah si galuh nggih meratul tiang si baru
Oh, ni mikir masih Abdurrahman. Ndek sembarangan masih manusia sani. Pasti manusia mulia yang dah ya terkuburan lihat takak sani. Napi jaring ke anak dengan atau jamah bini sak belaporone bahasa doang dek lebih pikir. Lau jak ketuane doang dek tahan Sin Abdurrahman. Namu akhir marak sekali sak biasa dening selesai asar pun terkuburan pijen sak nomor 2. Nah selesai asar selesai sak kuburan jangan tahan angan Abdurrahman purayan ina napiara baun dah selalu seberat lebali rakyat tang tunasin dah aran tentang saya nunasang oh baun dakak sak selalu bun selalu masih dari keluarga dening wah ngiring lebalin Abdurrahman bun napiara basen anu ya atur tiang tatkala tangsa pia ange kubur kali angel yang lahat bijen desak pertama desak kedua makat marak niki-niki pengalaman ya si sengih tanah tu satang kali angan dain si galuh gantar solah le dalam ya basen Abdurrahman napi jajarin bijajarin desak pertama desak kedua oh sak pertama ja anu basen dengan dak niki ya kembali dengan anu bijan sak nomor sak pertama sak mate pertama ja anak tampiran ia ngaji ia jadi penuntut ilmu kenyang kalau mondok boleh mambaul bayan bahasa lagi kebetulan mate ninggal dunia le pondok ya bahasa buta jauh oleh pondok dalam keadaan non tak jadi jenazah nggih mate ngaji mate nuntut ilmu cocok marah pengandika si baru man mata fi talabil ilmi mata syahidan selamat noh dengan sak mate ngaji mate nuntut ilmu amin ya rabbal sangka sampunang be arak engkah-engkah ngaji berniat tiap putus sangdi nolek ngaji ngiang jamah bini nggih adet ngiring napi atur tan ngaji sampit mati nggih sampunan ta doang mati dek tuah ngaji insyaallah oh semai ya menu kepemuliaan si Allah Subhanahu wa taala bahasan dengan tuak niki ternyata ia internet pemulia dengan sa mati ngaji dengan sak mati nuntut ilmu sangka jari spirit jari dorongan bagi bija-bija nggih sila terus ngaji sampai kita meninggal dunia utlubul ilma minal mahdi illal lahdi insyaallah sak kedua jak napi jarin bijan dah Giampurayan Abdurrahman sak kedua jak ia ngaji masih ia mondok masih endek basen mumbenu napi jarinan ia jari penendak kayu demen kelemak lalu jog gawa boyak kayu nggih tepelang-pelang nggih kemudian tepunggu ojok peken searak nikel peken jelojok nggih kira lebih lah jelojok jeluk atur ya kelemak berangkat jog gawa nggih boyak kayu tunuk demen wah mau kayu tunuk terlembah ojok peken berterus terjual lek peken dining wah terima bayahan wajib sak bilang laku kayu bagi dua angke si anak ke bahasa ni nak niki sak sebagian ia sikta ia sin biaya ari sak mati juluan sak ngaji nuntut ilmu biaya sak tuntut ilmu ngaji sekolah mondok nggih dait sak sebahagian malik ja ia sikta biaya irup sak dait ari-ari sak lain iya oleh mikir Abdurrahman ternyata tanggih ia tekican mulia langan ilmu ia kican mulia si Allah Subhanahu wa taala langan nggih lamun teng mati masih dalam nuntut ilmu dan lamun ninggal dunia nggih eta ngiring biaya kanak sak ngaji biaya kanak sak nuntut ilmu ara bijajarin da mondok le tahun iki jemaah bini
Harap bijen dah mondok dah. Lamun dah biaya bijen dah mondok, insya-Allah bijen dah ninggal dunia atau pelungguh berjuluan misal tanggi pada dah tekican mulia tanggi antara bije sak mondok dan tiang pelungguh sak biaya bije jarin temon mondok. Oh ternyata dengan sak mondok, dengan sak ngaji ngiang tekican mati maupun dengan sak biaya dengan mondok pada ada pemulia si Allah Subhanahu wa taala unin Abdul Rahman lamun menuju nani akungkah kia jarib pengkali kubur melainkan ia lalu mondok kakunani unin Abdul Rahman lagu umur nuah 70 tahun dan arang kira-kira ia kayun terima le pondok pesantren harta berumur 70 tahun. Arab 70 tahun berumur niki arab wah berumur 70 tahun jamaah bini. Marak-marak salin sir niki wah insyaallah lamun berdaftar le Al Mukarram Tuan Guru le tahun niki dek kayun nah terima nggih. Kembek dah nggih. Oleh sekedar telite men teh nggih. Uang kata sendiri temen. Lagu si yakin Abdurrahman karena kemuliaan orang mengaji menuntut ilmu. Lalu doang berdaftar basen. Berdaftar jawab Tuan Guru. Assalamualaikum Tuan Guru. Napiara purayan tian niki Abdurrahman. Datang berdaftar mondok basen. Yuh segera anak dia mondok atau sida tiang yang mondok berembe cerita wah 70 tahun umur dah nggih pun bercerita ruan perjalanan irup beliau sajari tukang pengkali kubur sampai kuah 70 tahun umur tang ya Tuan Guru mangkin tok ngalami arak pendait tiang 2 bitang kali ang kubur nggih ternyata terpemuliaan si Allah Subhanahu wa taala sebab syarat sak ngaji sebab syarat sak nuntut ilmu. Ya wanan dewek mangkin tang berdaftar sila dah terima tang bayar tang mondok kisi. Nah, mu karena kegigihan dari tetu lalu pekayunan atiangan Abdurrahman nggih terterimalah mondok sampai riwayatnya si Abdurrahman niki menjadi seorang ulama besar sampai masa tuanya beliau menjadi seorang ulama dimuliakan Allah karena dia termotivasi dengan nggih keutamaan kelebihan dengan sak ngaji nuntut ilmu. Alhamdulillah sangka silap muntah ngaji nuntut ilmu jamaah bini laki senamian insyaallah ia langan tak tekican terpemulia umur irup oleh dunia jengker datang akhirat si Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Bija-bija sampunan daru lalu yang kah mele mondok tetap semangat baru tetap dengan semangat yang tinggi mudah-mudahan bija jari mendapatkan ilmu yang barokah mudah-mudahan tikican ilmu sak bermanfaat dunia wal akhirah amin ya rabbal alamin. Nggih wonten niki bedawak ya bau katur nggih sebagai motivasi ada tetap baik dalam pekayunan atiangan tiang pelungguh ada tetap baik kayun tetap baik berdoi atiangan lumbar ngaji nuntut ilmu nenten le tahun niki doang mbembe tau ndawak nggih tengiring lumbar selamat sehat dan arak berdoi kesempatan insyaallah sekuantan dewek matur sang saarak terbuka pekayunan insyaallah dewek jelo Sabtu pengajian jam 10 sampai zuhur nggih oleh majlis taklim Yabadi ni Kelendang Tengari Desa Bebuat insyaallah secara